galunetan yen ucapan inggih ninten malih cerita yang titiang ari sejeroning galah wengine punika ngedas lemah subuh jani dan kerasuri sejeroning pemargi sagetan sampun ngenyak punika galang tanah utawi ngedas lemah Ye cetrung sugem lan kidang kawentenan ikede cetrung ketekaning ikede sugem sapunapi jani yo menambung wih misi lamun nyet ieu ne kidang sampun ikidang mekampit kapining daun yo subuh mekabar namung di umbarane mengimbang masrane don kumang ingyan kawentenan kidang mekabar ngamang oring ambune wala nyandarin sepukan toyo Dewa Ratu Agung sayu wakti kelintang nudut kayun raso ngulangunin pemekas iyo iburon kidang ngimang nyanerin toyan tuh kade iya kidang atene liang sarana ya tu majalaran sepukan toyo punika ngawinang rasa lega rasa egar rasa liang utamane yo iburon kidang mangimbang yo seruat seruwi nganginang ngawangang ngajanang ngelodang seruat seruit malih menek malih tuun kadi punika nyen pangimang ieu iburon kidang diambarane menginang rasun nenten jawenten nyumaihin buat rasa lega rasa liang yoi kidang rikalaning ngamang ngimang ring ambarune ditu yo mangge ulangun wandaje orang umbarune iburon kidang ngerasoyang ulangune
tanja wenten naningin ikidang yo menakonang tanpa samandana wenten rares pitaken yune iburon kidang kelot kang iling gumi apung tawastannya tuh cai kedes ceterung keto masih cai kedes sugem raso liang wakine keliwat di depangane buku jani dodo garang tole kelot kangin raso melahe keliwat gumi apo ada netonyen kedes kades ceterong hadi amarone yonutur ingi nemangken mewali carita yang titiang ipun ikedes ceterung disubanekipun wenten iri kering ambareni sadekipun matuturan nah nyatuain ikidang namuing teh daging tutur ye iciterung wantah jenuturang ipun ikidang nah ikidang sanang miragi nama panjelengut keban yoi citerung nuturang mawasana kelantes yoi kidang rumah sejak liang lege pakenekan yeni madingan tumben ipun ngadon anggomine lenan tekening isin tutur ya ikedes cetero nawireh ya ikidang rumah sejetumen pesan bukan nepokin gumine wawidangan jagati ane kaliwat jimar pesan nah